Xirho xa palamende eka vandla ra EFF Mbuyiseni Ndlozi u ri onheriwe ngopfu loko aleriwa mfanelo wo rila nkosi wa Mhani Winnie Madikizela-Mandela. U ri aleriwe ku nghena emasirheleni ya le 4 ways eJoni hi ti 14 Dzivamisoko 2018. Ero sungula Ndlozi a nghena ebokisini ro tenga khoto ya Randburg ku hlamusela leswi humeleleke hi siku leriya, naswona a nga kaneti ku va a susumete Venter, kambe u ri Venter a tlule nawu loko a sivela movha wa vona ku nghena emasirheleni. I felt fundamentally violated, denied not just my freedom or our freedom to movement or the freedom to access Memorial Park, but also the dignity to mourn. Somebody that we had a relationship with, somebody that despite having that relationship with, we had been on countless moments told that we may not be able to smoothly attend her funeral. Murhangeri wa vandla ra EFF Julius Malema na Ndlozi va langutane na milandzu ya rigombo mayelana no susumeta Venter endzhaku ka loko ku ri na nkandziyiso wa CCTV leyi kombaka leswi humeleleke. Hi vumbirhi bya vona va ri a va na nandzu hikuva a va lwela timfanelo ta vona. Well, that was self-defense. We defended our dignity. We defended our right to mourn, and we are more than convinced that there is no one who should just willy-nilly violate our rights, which are protected by the Constitution of the Republic, even if you are a police officer. And actually, the police officer should know more than all of us that rights are not just taken away willy-nilly. Namuntlha khoto yi hetile ku twa vumbhoni hinkwabyo, naswona magweta na vachuchisi va ta ya katsakatsa ku tenga milandzu ehenhla ka Malema na Ndlozi n'hweti leyi taka hi Mhawuri.